yako mkaribishe. Mwanirize nesanyu. Mkaribishe na furaha. Mwe kasmile akanene. Mpatie tabasamu ya mkubwa sana. Smile nene. Smile ya kabambi. Smile ya kabambi. Tabasamu ya kabambi sana. Saba saba. Amen. Amen. Mugambe mimi nakupenda sana sana. Mwambie nkwagala nnyo. Nakupenda. Kwagala. Amen. Asobola kwetulira ko mulinjeri ya Yesu. Unaweza kuketi mu jina la Yesu. Tuagala okudisa Katonda ekitiibwa. Tunataka kumrudishia Mungu heshima. Mazima Katonda tukoze bulungi. Kiukweli Mungu ametufanya mzuri. Mukyali balamu. Tungali wazima. Bw'obeera okyali mulamu. Ukikuwa ungali mzima, ekiseera ekya Katonda okweraga kiba kyekyo. Wakati ya Mungu kujionesha na kuwaka ile. Ebiseera bino betulimu. Hizi wakati tuko ndani. Tulimu kwekebera. Tuko mkujichunguza. Njagala nnyo akapiira. Anapenda sana kabumbu. Era kyekimu kye nayagalanga ennyo. Njo kitu alikuwa kanapendaka sana. Nakati Kristo ye namba emu. Sasa Kristo njo namba ya kwanza. Nena sigala nkaagala. Lakini alibakia katona aipenda. Era nina ne timu je mpagira. Na saiko na ekipe yenye na soutenir. Abamba wagira Arsenal balala Man U. Bengine ni wa Arsenal, bengine wa Man U. Nenze mpagira Chelsea. Lakini yeye ni wa Chelsea. Amina. Amen. So na ye akapiira. Lakini kabumbu kabera n'ebitundu bibiri. Inakuwa kana parti mbili. Waliwo ekitundu ekisooka. Kuko parti ya kwanza n'ekitundu ekyokubiri. na parti ya pili. Ekitundu ekisooka bekiggwa. Parti ya kwanza ikiisha, bafunayo gye bayita break. Banapataka banaita repo. Era bagiyita first half. Banaitaka kipande ya kwanza. Ne bawumulamu eddakiika akapiira kaba ka ddakiika 9. Kabumbu mache na kuwaka ya 90 minute. Nayo bamala kana mu 5. Lakini wakifika ku 45 ne bawumulamu eddakiika 15. Banapumzika mo 15 minute. Naye eddakiika ze 15. Lakini ile 15 minute unapumzikaka. Nange nakasambako. Naye alichezaka ukabumbu. Ate ne nkatendekako. Na akafundisha. Kakati eddakiika ze 15. Sasa ile dakika 15 ya kupumzika. Ezo dakika zibeera za coach. Zile dakika zinakuwa za coach. Nalaba engeri akapiira gyakalabye. Anawaambia gisi kabumbu ameiona gisi mlicheza. Wabeerawo ebintu ebyokukyuka. Kukikuwa vitu ya kubadilika. Wabeerawo olusinga babakubye. Wenda wakati mwingine wakaka wamisha washinda. Baba batebye golo 2. Ama wamewapiga debi. Nga muri ku 0. Nyena mko ku 0. Akati mulimu gwa coach. Sasa ni kazi ya coach. Okudda munaga tusobola. Kurudia nawaambia kama tunaweza. Batukubye 2. Wanetupiga debi. Tusobola bakuba 4. Tunaweza wapiga 4B. Era no baganjagala tukyuseemu bwetu. Na nawaambia napenda tushanje hivi na hivi. Wabadde ayiteeno. Wewe mulikuwa unapita hivi. Yita wano. Pita hapa. Oyo musajja abadde atuteeba. Ule mwanamume alikuwa anatubite. Leka tumumakinge. Acha tumkamate. Tulabe. Tuone. Omupiira guno tulina okuguwangula. Hii kabumbu gisi tutaishinda. Era mulimu timu ezimanyiddwa. Muko ekipe zenye zinajulikana. Osobola okukulembera first half. Uneziongoza kipindi ya kwanza. Naye bwekomawo mu second half. Lakini kirudia mu kipindi ya pili. Ebeera ya mutawaana nnyo. Inakuwa ya nguvu sana. Simanyi first half yo bwegenze. Sijue kipindi yako ya kwanza gisi imeenda. Nenjagala second half eno beere wa mutawaana. Lakini napenda hii kipindi ya pili uko wa nguvu mu jina la Yesu. Edda nali mpuliriza n'akapiira. Zamani alikuwa kanasikilizaka kabumbu. Ne waliwo omusajja yayogeranga ku radio. Lakini kwa mwanamama alikuwa kanaongeaka ku radio. Ngayogera mu Luswahili. Na iko naongea mkiswahili. Agamba ekitundu ekyokubiri. Anasema kipindi ya pili. Akiyita kipindi cha lala salama. Ekitundu ekyokuwumula bulungi. Ekitundu ekyokwebaka bulungi. Lala salama. Oba kya bumalirivu. Kufana kuona. Kufa na kupona. Kibera kipindi cha kufana kuona. Yeye anajua kama ni kipindi ya kufa na kupona. Amina. Amen. Bade manyira ala salama. Mukama yebasiwe. Amen. Amen. Cha kufana chi? Ya kufa na kufa nini?
kya kumalirira. Kipindi ya kutosha ya kutosheleza. Kino ekitundu ekyokubiri kya kumalirira kuwangula mu linnya erya Hii Yesu. kipindi ya pili ni ya kutosheleza ushindi yetu mu jina la Yesu. Amina. Amen. Njagala omalirire. Napenda uenee utosheke kabisa. Era ndi wano kuzzaamu maanyi. Na niko hapa kurudisha ndani nguvu. Kukyusa ndabayo. Kushanje maono yako. Kugamba ebintu bijja kukolebwa. Kuambia kama vitu vitafanyika. Tuli wano nga tugenda okukola ekikolwa ekya debt burning. Tuko hapa na tuko nenda fanya tendo ya kuchoma madeni. Kino kye kisoose leero. Hii njo ya kwanza leo. Mu Bible yonna. Mu Biblia yote. Ne mu ndagaano enkadde. Na mu Agano la Kale. Mukama akimanyi. Mungu anajua. Yakimanya n'agamba tosobola genda maaso. Alijua akasema hauwezi kuendelea mbele. Ng'oyina amabanja. Na uko na madeni. Ng'oyina ebikusumbua. Na uko na venye vinakusumbua. Era Mukama yateekangawo ekiseera. Na Mungu alikuwa kanatiaka wakati. N'agamba kino ekiseera kya kusazaamu mabanja. Anasema hii wakati ni wakati ya kukata madeni. Kubanga ng'akimanya amabanja gajja kuziyiza. Alikuwa anajua kama madeni itakuzuia. Era ekyaleeta Yesu. Na kenye kiletaka Yesu. Kukwata ebyo byali bikusumbua. Ni kukamata vile vilikuwa vinakusumbua. Abikujjeko. Abikutoshe yako. Abitwale ku musalaba. Abipeleke ku msalaba. Abikomerere. Abitundike pale. Obere muwanguzi. Wewe ukuwe mshindi. Osobole okunyumirwa obulamu. Uweze kufurahia maisha. Chovola bagamba nzizo bawo obulamu mu bujjuvu ddala. Ndio maana natuambia kama amekuja kutupatia maisha na ujao kabisa. Ebibadde bikusumbuwa mbikujjeko mbitutte ku musalaba kati tambulira mu buwanguzi. Vyenye vilikuwa vinakusumbua na vikutosha yako sa tembelea ndani ya ushindi. Era mukazi gwo musajja gwo oli muwanguzi mu linnya erya Yesu. Mwanamke wewe mwanaume uko mshindi mu jina la Yesu. Nebibadde bisigaddewo. Na vyenye vilikuwa vinabakia ako. Twagala obiwandiike obeere muwanguzi. Tunapenda uviandike ubakie na uko mshindi. Kakati kanko katusomeke ekyawandiikibwa kino. Acha tusome maandiko hii. Kiri mu kyamateeka ekyokubiri. Deuteronomy ekyamateeka ekyokubiri. Iko Kumbukumbu la Torati. Ekyamateeka ekyokubiri sura 15. Yani? Kumbukumbu la Torati. Mukulukulu Torati. Amina. Ekyamateeka ekyokubiri sura 15. Kumbukumbu la Torati. Kigamba bwe kiti. Inasema hivi. Eyange egamba bweti nga bwe bakireeta. Kumbukumbu la Torati sura ya 15 mstari wa kwanza. Egamba bweti oluvannyuma lw'emyaka 7. Nasema nyuma ya miaka 7 mulina okusazaamu amabanja. Munapasha kukata madeni. Naye ffe twasalawo si myaka 7. Lakini si tulidesida tukisema haiko miaka 7. Kumagane twagala buli mwaka. Tunapenda kila mwaka. Buli mwaka. Kila mwaka. Waliwo amabanja. Kuko madeni. Kakati naffe twagamba oluvannyuma lw'emyaka 7 Mukama yali akitaddewo amabanja gasazibwemu. Mungu alisemaka nyuma ya miaka 7 madeni yote itolewe yako. Ne kakati tulina ekikolwa ekya debt burning. Sasa tuko na tendo ya kuchoma madeni. Naffe ng'ennaku z'omwezi 6 buli bbanja lyonna tugenda disazaamu mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Tariki za mwezi 6 kila deni yote tutaikamata tuikate tuitoshe yako mu jina la Yesu. Lyonna yote wandika andika. Mukama yali akitadde onaga oluvannyuma lw'ebbanga lino ebbanja buli bbanja lyonna lisazibwa. Mungu alikuwa ameandika anasema nyuma ya wakati hii kila deni yote tunaitosha. Olunnya olwokubiri lugamba bwe luti. Mstari wa pili inasema hivi. Lugamba bwe luti. Inasema hivi. Bwe kiti bwe kigenda okukolebwa. Njo hivi itafanyika. Buli muntu yenna abanjibwa. Kila mtu ambaye anadaiwa. Abanja munne. Mwenye anadai mwenzake. Alina okumusonyiwa. Anapasha kumsamehe. Ate n'atamusaba kumusasula. Na hata muomba aweze kumlipa. Kubanga ekiseera. Juu wakati. Ekyokusazaamu amabanja kimaze okulangibwa. Ya kutosha madeni misha kutangazwa. Kakati ffe. Sasa siye. Tetugambye muno buli akubanja genda omugambe tocha manja. Hatukwambie kila mwenye na kudai uende umwambie haungalu unanidai. Amina. Amen. Ffe tugenda kusaba Mukama akuwa obugabirizi osasule obeere nga tobanjibwa mu linnya erya Yesu. Tutakuombea Mungu akupatie uweze kulipa ubakie na udaiwe pale mjina la Yesu. Amina. Togenda eri munne n'ogamba balangiridde okusazaamu amabanja kati tocha manja. Sipendi uende kwa mwenzako mwambie ametangaza kukata madeni haungalu unanidai.
togenda mu Glory Bank n'ogamba balangiridde okusazaamu amabanja akati nina looni mugisazeemu mangu. Usikusha kajikopesha hapa chini mu bank unaenda unasema wametangaza kuchoma madeni hamungali unanidai tena. Hapana. Hallelujah. Amen. Tugenda disazaamu Mukama akugabirire osobole okufuna sente osasula amabanja mu linnya erya Yesu. Tutaweza kubifukuza, Mungu akugabulie uweze kulipa madeni mu jina la Yesu. Lwaki ekyo Mukama akikola? Jwani ni ile Mungu anaifanya. Olunya olwokuna. Mstari wa 4. Olunya olwokuna. Mstari ya 4. Ekyamateeka ekyokubiri olunya olwokuna. Lugamba bwe luti. Nasema hivi. Temubeere mwavu. Hamtakuwa maskini. However, there shall be no poor among you in the land. Temubeere mwavu. Hakutakuwa maskini. Gamba mulirwana awo. Ambia mwenye ko karibu yako. Tojja kubeera mwavu. Hautakuwa maskini. Eno season ya kusazaamu buli kyonna ekibadde kikulemesa, ekibadde kigaano gaggawala. Tojja kubeera mwavu kubanga Mukama ayogedde ekibadde kikulemesa akisazizaamu, olina okubeera omugagga. Hii sezoni wakati ya kutosha madeni, kila kitu ikuwa na kuziusi kuwe tajiri, juu Mungu ameshaitosha yote mjina Yesu, unapasha kuwa tajiri. Temujja kubeera mwavu. Munsi Mukama jakuwa okusikira agenda kugaggawaza nnyo. Hakutakuwa maskini mu taifa nye Mungu anakupatia kuongoza, atakutajirisha sana. The Lord will richly bless you. Agenda kuwa omukisa omunene. Mungu atakupatia baraka kubwa. Nsaba mu season eno. Naomba msezo hii otegere ebigambo bino. Uelewe maneno hii. Kuluno ekintu kyemaliridde. Kwa hii wakati kitu anazoea kwe kwata ekigambo. Ni kukamata neno. Mukama kigambo kya ngamba ngenda kinyweza. Neno nye Mungu anamwambia ataikaza. Ate nkirabye nga Mukama atandika obikola. Anaona Mungu naiko naanza kufanya. Ekigambo kye twasooka nga tuyingira mu season eno mwendaga Mukama yatugamba agenda kuteekawo enjawulo. Neno nye tulianzaka kusoma na tuko naingia mwa hii kipindi ya pili ya mwaka. Alisema kama atatia tofauti. Ekyo ekigambo nja kiddingana. Ile neno adaikutana. Mukama ayagala akuteekeko enjawulo. Mungu anapenda kutieko tofauti. Njagala nga tuyingira mu season eno Mukama akuteekeko enjawulo. Napenda na tuko naingia mwa hii season Mungu akutieko tofauti. Njagala buli lwokeera ku makya. Napenda sauna la muka asubuhi nga tolaba kintu kilala na haone kitu ingine. Neno gamba Mukama olwaleero. Unasema Mungu siku ya leo onteekako enjawulo. Unanitia yako tofauti. Mu mirimu gyange. Mu kazi zangu. Ku baana bange. Ku batoto bangu. Mu maka gange. Mu familia yangu. Mu ndabika yange. Mu muonekano yangu. Yonna ndaba enjawulo. Kila fasi naona tofauti. Ekyo ekigambo ekyo nsaba okiroote. Ile leo naomba uilote. Amina. Amen. Kirowoozeeko paka n'okiroota. Iwazi yako mpaka wakati utailota. Amina. Amen. Okimanyi ebintu by'olowoozaako oluusi obiroota. Unajua vitu unawaziaka sana wakati mnu unatoka unafikaka wakati unavilota. Nzedda we nalabiranga omupiira nga n'omupiira angoloota. Yeye wakati alikuwa na angali naangalia kabumba alikuwa afikaka wakati kabumba anailota. Amina. Amen. So, kakati njagala okirowoozeeko. Napenda uiwaze yako. Kino ekyandikibwa njagala kibeere ku mutima gwo. Hii maandiko napenda ikuwe ku roho yako. Buli woogenda ogamba ndi wa njawulo. Kila fasi utaenda useme niko tofauti. Ndi wa njawulo. Niko tofauti. Tokkiriza kintu kyonna kigezaako kudivertinga. Usiitike kitu yote yenye itakuongoza mubaya. Kyandikibwa kino Mukama kye yatugamba okuva essura y'omwenda. Maandiko ya Mungu alituambiaka kutoka sura 9. Essura y'omwenda. Sura yake ya 9. Olunya olwokuna paka ku lw'omusanvu. Mstari wa 4 mpaka 7. Ekyo kigambo kyo. Hii ni neno yako. Mukama kyatusuubiza ngenda kuteekawo enjawulo. Mungu yenyewe anatuahidia kama nitakutia yako tofauti. Wakati w'ensolo za Isirayiri. Katikati ya wanyama wa Israeli. N'ensolo ez'Abamisiri. Na wanyama wa Misri. N'agamba bw'ati. Akasema hivi. Tewali nsolo yonna. Hakuna nyama yoyote egenda okufa. Yenye itakufa. Ey'abaana ba Isirayiri. Ya wana wa Israeli. Olunya olwokutaano. Mstari wa 5. Awo Mukama n'ateekawo ekiseera. Pale Mungu akatia wakati. Amina. Amen. Nkusaba nabadde nzirayo nga nsoma ekyawandiikibwa kino. Alirudia akasoma maandiko hii.
kino kye nawulidde. Njoo yenye alisikia. Teekawo ekiseera. Tia wakati. Amina. Amen. Bible tugambe n'ateekawo ekiki? Biblia inatuambia akatia nini? Ekiseera. Akatia wakati. Njagala omalirire. Napenda utosheleze kabisa. Mu mwezi ogw'omwenda. Useme mu mwezi ya kenda. Eno mu kitundu oba mu mwezi ogw'omunaana. Mwa hii kipindi ya pili ama mu mwezi ya munane. Oba mu mwezi ogw'omusanvu. Kama ni mwezi ya 7. Oba mu mwezi ogw'ekkumi ama mwezi ya 12. Njagala okulaba kino. Napenda kuona iki. Gamba mulwana nawe teekawo ekiseera. Ambia mweko karibu akotia wakati. Mukama n'ateekawo akaseera. Mungu akatia wakati. Ye Mukama yagamba nkya. Ye Mungu alisemaka kesho. Gw'otaddewo ddi? Uona atia siku gani? Akali g'omuwala atali wano teekawo akaseera we bajja okukukwanira. Naga omwezi guno bajja nina okulaba omusajja ng'ajja mu linnya erya Yesu. Sasa wefye moku hapo napasha tia wakati tunasema wakati napenda mwanaume akinitongoze mu jina la Yesu. Ali serious. Mwenye iko serie. Agenda okunkuba embaga. Mwenye tutafanya mariage. Kwa mwezi guno. Mwezi hii. Nteeka okuba amaze okugula poloti. Napasha kuwa nishamaliza kuuza parcel. Nteeka okuba visa yange ze. Visa yangu inapasha kuwa imekuya. Omwezi guno nkola embaga. Hii mwezi nafanya mariage. Omwezi guno nangira promotion. Hii mwezi natangaza promotion. Teeka wakaseera. Tia wakati. Nagamba enkya. Akasema kesho. Ngenda kukikola. Nitakifanya. N'ateeka unagamba enkya. Akatia akasema kesho. Ngenda kikola. Nitakifanya. Olunnyo olw'omukaaga. Mstari wa 6. Ekigambo kino, so the Lord did it and the next day. Mukama n'akikola olunaku Mukama lwe yayataddewo. Nange nsaba olunaku n'omwezi gw'otaddewo leka Mukama akikolere mu linnya erya Yesu. Mungu akakifanya wakati alikuwa amesema, na wewe naomba mwezi acha ukifanye kile umepanga kufanya mu jina la Yesu. Olusi tutya okwogera. Tunagopaka kuongea. Naye ate Mukama anyweza ebigambo by'abaddu be. Lakini Mungu anakazaka maneno ya wafanyakazi wake. Anyweza ebigambo by'abaweereza be. Anakazaka maneno ya watumishi wake. Nze waliwo ebintu ebimu byendabye mu bulamu bwange. Yeye kuko vitu mwana mu maisha yake. Amina. Amen. Nengamba mu kino ngenda kukikola. Anasema mu iki nitakifanya. Nawe kiteekewo. Na wewe kitie yako. Kyova ba Yesu yagamba oluvannyuma lw'ennaku 3 ngenda kuzuukira. Ndio maana Yesu alisemaka nyuma ya siku 3 nitafufuka. Era oluvannyuma lw'ennaku ezi 3 ensi n'enyeenya n'avaayo. Kakati naawe beerako ebintu by'oyogera n'ogamba omwezi guno kigenda kubeerawo mu linnya erya Yesu. Na baada ya siku 3 dunia ikatingizika, Yesu akafufuka. Na wewe kuona kitu utafanya useme siku nitafanya hiki mu jina la Yesu. Bible tugambe olunaku olwaddako. Biblia inatuambia siku ambayo ilifuata ebisolo byonna, wanyama wote, eby'abaana bya Isirayiri ne bifa, eby'Abamisiri ne bifa, eby'Abayisirayiri tebyafa. Manyama yote ya Wamisri yote ikakufa, ya wana wa Israeli ikabaki haikukufaka. Amina. Amen. Mukama bw'ayogera ekigambo akituukiriza. Mungu akiongea neno na itimizaka. Mukama alaba. Mungu anaona. Atunulira ekigambo kye. Anaangaliaka neno lake. Ekigambo kino kikwate. Neno hii kamati. Yeremiya 1:12. Yeremiya 1:12. Yeremiya 1:12. Yeremiya 1:12. Uliriza. Sikiliza. Tuli mu Luganda na Luswahili. Tuko mkiganda na Kiswahili. Ne Bible tugambe Mukama n'agamba. Lakini Biblia tuambia Mungu akasema, akaniambia. Mukama ebino ebigambo yali abigamba Yeremiya. Hii maneno Mungu alikuwa anaiambia Yeremiya. N'agamba olabye bulungi. Anakumwambia unaona mzuri. Gamba mulwana nawo laba bulungi. Ambia jirani yako angalia mzuri. Kiki kyolaba? Kitu gani unaona? Embaga y'ogiraba? Mariage yako unaiona? N'agamba olabye bulungi. Akamwambia umeona mzuri. Ekintu kyonna bwe kiba mu kwagala kwa Katonda n'okiraba oba olabye bulungi. Kila kitu yote kikuwa mapenzi ya Mungu unaiona na kuko umeona mzuri. Nze ntunuulira okulaba ng'ekigambo kyange kituukirira. Ye anaangalia kuona kama neno lake inatimia.
Mukama atunulira kigambo kye. Mungu anaangalia neno lake. Bw'oba olabanga Mukama agenda kuteekawo enjawulo era ng'ogiraba, Mukama n'akutunulira bw'ati n'ogamba oyo omwana ndaba akyatula, olabye bulungi era akitunuulira okulaba ng'ekigambo kye kituukirira era agenda kituukiriza mu bulamu obwo mu linnya erya Mungu Yesu. akifanya neno unaiangalia mapenzi yake, anasemaka unaangalia neno umeangalia utaitimiza mu jina la Yesu. Amina. Amen. Namugamba nze ntunuulira Akamwambia kigambo kyange naangalia neno langu okulaba nga kituukirira. kuona inatimia. Gamba muliraanwo olaba ki? Ambia jirani yako unaona Ate olaba nini? bulungi. Na unaona mzuri? Waliwo leero alaba ate enkeera n'alaba birala. Kuko mwenye leo anaonaka, kesho anaona vitu vingine. Leero n'olaba nga olaba embaga, Leo unaona mariage, enkya n'ogamba naye abasajja bazibu. kesho unasema bae wanaume haiko bepesi. Oyo aba alaba bulungi. Ule anakuwa kikono na mzuri. Leero n'olaba n'ogamba ngenda Mukama alina wantwala. Leo unaona unasema naenda, Mungu iko na nafasi ananipeleka. Waliwo ayinza okulaba nga Mukama amukozesa. Huko maana Yesu na Mungu iko namtumikisha. N'enkeera n'asabira omuntu n'afa nalabye bububi. Lakini asubara obia mtu anakufa na sema iko sawa, Gamba niangalia bajja mubaya. kubeera balamu mu linnya erya Yesu. Sema bachakuwa bazima mu jina la Yesu. Haleluya. Haleluya. Omulabe takucyankalanya, laba bulungi. Adui asikuchanganikishe, angalia mzuri. Haleluya. Haleluya. Laba bulungi. Angalia mzuri. Labanga ng'ogaggawadde. Ona na uko unatajirika. Labanga line giyeegaziwa. Ona na line jako iko inanenepa. Manyi waliwo n'okulaba obubi. Unajua kuko na kuona mubaya. Waliwo Yesu omuntu omu gwe yasabira. Kuko mtu mmoja Yesu mwenye aliombeaka. N'addamu n'amusabira asobole okulaba obulungi. Akarudia akamwambia juu aweze kuona mzuri. Bwe yakwata bwe yasabira muzibe. Wakati aliombeaka kipofu, Mukama n'amugamba olaba ki? Mungu akamwambia unaona nini? Naye ndaba abantu balinga emiti. Naona watu viko sawa vile miti. N'amugamba tonnalaba. Akamwambia hauyaona. Amina. Amen. Nawe n'addamu n'amusabira. Akarudia akamwombea. Akati n'amugamba akati ndaba bulungi. Akamwambia sasa naona mzuri. Nsaba olabe bulungi mu linnya. Naomba uone mzuri mu jina la Yesu. Laba bulungi. Ona mzuri. Mu mwezi ogw'omusanvu laba bulungi, mu gw'omunaana, mu gw'omwenda, mu gw'ekkumi n'ekkumi n'ebiri laba bulungi, olabe obuwanguzi mu linnya lya Yesu. Mwezi ya 7, mwezi ya 8, mwezi ya 9, mwezi ya 10, mwezi ya 12, ona mzuri mu jina la Yesu. Mukyala wo mulabe bulungi. Mwana bibi yako muone mzuri. Amina. Amen. N'agamba olabye bulungi. Akamwambia umeona mzuri. Mukama akutunuulira bw'ati. Mungu anakuangalia hivi. Tonnalaba bulungi. Anasema hauyaangalia mzuri. Gamba mwana olaba bulungi. Ambia jirani yako unaona mzuri. Mubulire ng'oli serious. Mwambie na uko serie. Mugambe olaba bulungi. Muulize unaona mzuri. Onaona. Otunula bulungi. Onaona mzuri sana. Olaba bulungi nnyo. Amina. Amen. Damu olabe. Rudia uone. Damu wetegereze. Rudia uangalie. Waliwo ebintu ebimu by'olina okuddamu ne weetegereza. Kuko vitu hivi unapasha kurudia unaangalia. N'ogamba kanziremu mbyetegereza. Unasema acha nirudie nibiangalie mzuri. Waliwo wayinza okuba waliwo omuntu akutaddemu ebintu. Kunaweza kuwa mtu amekutia ndani vitu. Waliwo ekkubo oyinza okuba ly'okutenga kyamu. Unaweza kuwa umekamata njia ya mubaya. N'ogamba neno gye ngenda yeye. Unasema eske ko niko nenda ni yako? Amina. Amen. Omanyi Bayibuli egamba bweti. Biblia inasema hivi. Katusomeko engero. Tusome Mezali 16:25. 16:15. 16:25. 16 mstari wake 25. Egamba bweti. Inasema hivi. Waliwo ekkubo erirabika nga ddungi eri omuntu. Kuko njira onekana ya mzuri kumutu. Naye enkomerero yayo nga litwala mu kufa. Lakini mwisho yake na inampeleka mukufa. Kakati olina okuddamu ne weetegereza. Unapasha kurudia unaangalia. N'ogamba lino ekkubo lyentutte lyeryo. Unaangalia hii njia na kamata ni yayo. Waliwo oyinza okuba nga lirabika bulungi. Inaweza kuwa inaonekana mzuri. Naye enkomerero yalyo. Lakini mwisho yayo. Nga kyetaaga okuddamu ne weetegereza. Na inahitajika kurudia unaangalia.
nkyali ku mulamwa ningali kumsimamo, gye ŋŋenda yeeyo kwenye nenda ni yako, obuweereza bwe ndi mu bwebo huduma yenye niko ndani ni yayo. negamba Unasema amiina. amen. Era kino mu sizoni eno ekirala kyensabira, Hii maisha zo kitu kingine anaombea. saba omwoyo omutukuvu akuluŋŋamye, Naomba Roho Mtakatifu wa kuongoze, akubikkulire, akufunulie, akulage ekkubo akuoneshe njia, ettuufu njia ya kweli erigenda okutwala ku nkomerero oyo mu linnya erya yenye Yesu. itakupeleka kumwisho yako mu jina la Yesu. Alete connection entuufu, Alete connection ya mzuri, ekwate ekkubo ettuufu, ukamate njia ya mzuri. kubanga oluusi ebimu ebikuleetedde n'okkaaba wakwate ekkubo ekyamu. Mu vitu hivyo vinakuletea kulikamataka njia ya mbaya. N'agamba waliwo ekkubo erirabika nga ddungi. Unasema kuko njia inaonekana ni mzuri. Saba Mukama akubikkulire. Omba Mungu akufunulie. Nsaba oleme kuddamu kukola nsobi ze wakola. Naomba usirudie kufanya makosa yenye ulifanyaka. Amiina. Amen. Gamba mulirwana nkusabira Mukama akwe omwoyo w'okukebera ekirungi, okwawula ekirungi ku kikya. Ambia jirani yako, naomba Mungu akupatie roho ya kuchunguza mema na mabaya. Amiina. Amen. Oyawule. Usepare, utenganishe. Nga tonateekayo ssente zo. Na hauyateyo pesa zako. Mukama akubikkulire. Mungu akufunulie. Oteeke ssente we zirina okubeera zikola amagoba zeeyongere mu linnya erya Yesu. Utie pesa kwa zinapasha kukua, ziongezeke, zifanye faida mu jina la Yesu. N'agamba waliwo ekkubo. Akasema kuko njia. N'agamba waliwo ekkubo. Kuko njia erabika nga ddungi. yenye inaonekana ni mzuri. Tetwagala okwate ekkubo kyamu. Hatupendi ukamate njia mbaya. Saba. Omba. Kyensonga lwaki tuyingira mu kusaba. Ndio maana tunaingiaka mu maombi. N'ogamba Mukama mbikkulira. Unasema Mungu nifunulie. Mbikkulira. Nifunulie. Nyamba. Nisaidie. Nuŋŋamya. Niongoze. Ndaga. Nioneshe. Biblia tugamba nkowole n'abayita banembalaga ebikulu n'ebyamaanyi bye mutamanyi. Biblia inasema muniite nitaitika, niwaoneshe makubwa na yenyewe mlikuwa mjui. Amiina. Amen. Biblia tugamba leka tutuulewa, leka tuyimirire tulabe ekkubo Mukama atuluŋŋamye ekkubo ettuufu. Biblia inasema, Biblia inatuambia acha tushimame tuone Mungu atuoneshe njia nzuri. Yeremiya olunnyo olw'omukaaga. Yeremia sura yake. Essula y'omukaaga olunnyo lwa 16. Yeremia sura ya 6 mstari wa. Yeremia olunnyo lwa 16. Essula mukaaga olunnyo lwa 16. Sura yake ya 6 mstari wa 16. Wuliriza. Sikiliza. Bw'ati Mukama bw'ayogera. Mungu anasema hivi. Nagamba yimirira mu masaŋŋanzira wakati mu makubo. Shimama katikati ya njia. Omanyi amakubo wegegattira. Unajua njia kwenye zinaungania. Akati tolaba wali ekasubi wali. Unaona pale kasubi koko pale kubitara pale. Kati osobola okutuuka awo. Sasa unaweza kufika pale. Naga yimirira awo. Anakuambia shimama pale. Waliwo erigenda Namuŋŋoona. Kuko yenye nenda Namuŋŋoona. Waliwo erigenda eri ku Masiro. Kuko yenye nenda kule ku Masiro. Waliwo erigenda Nankulabye. Kuko yenye nenda Nankulabye. Waliwo erikirira ku UCC. Kuko yenye nateremuka ku UCC. Waliwo lino erigenda e Kawaala. Kuko yenye nenda Kawaala. Nagamba yimirira awo. Anakuambia shimama pale. Olabe. Uangalie. Mukama ng'ambe nkwate ekkubo ki. Mungu ananiambia nikamate njia gani muzile njia zote. Oyagala ngende nyambuke nzikirire nkwate eno nkwate eri. Mungu unapenda nipande nishuke niende hivi nirudie hivi. Agambe yimirira mu masaŋŋanzira otunule. Anasema shimama katikati ya njia uangalie. Nagamba osabe ekkubo ery'edda. Uombe njia ya zamani. Osabe ekkubo eddungi. Uombe njia nzuri. Olitambuliremu. Uitembelee ndani. Olojja kufuna emirembe. Hapo utapata amani. Mu mmeeme eyo. Mu nafsi yako. Mukama yeebazibwe. Bwana Yesu asifiwe. Nsaba Mukama akuwe otambulire mu kkubo eryo erigenda okuwa emirembe, erigenda okuwa essanyu, erigenda okuwa obugagga, erigenda okuwa essanyu mu linnya erya Yesu. Naomba Mungu akuongoze mule njia yenye itakupatia utajiri, yenye itakupatia amani, yenye itakupatia furaha mu jina la Yesu. Amiina. Amen. Abatannaba kufumbirwa leka oyimirire onajje omumpi ajje omuwanvu ajje ow'olubuto ajje ogambe aliwa mugambe Mukama aliwa. Mukama bwagamba oyo omumpi genda naye mu linnya erya Yesu. Acha wewe mwenyewe huyaolewa ushimame
watumbu akuye, wa mfupi akuye, wa mrefu akuye, mpaka Mungu atakwambia kama ni wa mfupi njoo uende naye. Haleluya. Haleluya. Yoyo mukama gwagambye. Yule mwenye Mungu anasema. Leka kunonya sima ya six pack. Acha kutafuta abdomino. Mukama yebazibwe. Bwana Yesu asifiwe. Nonya ekubo edungi eryobwa Katonda olitambuliremo mu linnya lya Yesu. Tafuta njia nzuri ya umungu uweze kuitembelea ndani mu jina la Yesu. Amina. Amen. Leka Bible tugambye yimirirawo ononye kube tufu. Biblia tuambia shimama pale utafute njia nzuri. Ate olusijango twebuzeeko. Na wakati mwingine kuna kia uulize. Nsaba mu linnya lya Yesu. Naomba mu jina la Yesu. Ebiseera ebyokutomera bikomye tutambula mu kubo tufu mu linnya lya Yesu. Wakati ya kugonga inaisha tunaanza tembea sa njia ya mzuri mu jina la Yesu. Bible bwetu bweyogedde. Biblia ndio vile inaongea. Damu rudia, tunula, uangalie, ate manya kyoyagala, na ujue kenye unapenda. Tokkiriza muntu yena kujja kumulamwa. Usitike mtu yote kutosha kumsimamo. Tokkiriza bigambo. Usikubali maneno. Tokkiriza kutiisa tiisa. Usitike kuogopesha. Daba tegeera. Angalia uelewe. Tunula. Angalia. Oyinza okusaba ebintu nebiringa ebiruddewo neno gambe manyi ekyo kye alye kube tufu. Uneziomba vitu unakawia unasema lakini najua hii ndio njia ya mzuri. Mukama yebazibwe. Bwana Yesu asifiwe. Waliwo ekyokulabirako ekimu mu Bible. Kuko example ya konyoke kwa Biblia. Waliwo mukazi ansomooza. Ni mwanamke anamjaribu. Ansomooza. Anajaribu. Kiri mu Matayo sura ya 15. Iko Matayo sura ya 15. Olunyiriro lwa 22. Mstari wa 12. Matayo. Aha. Uliriza bulungi, njaga tusome bulungi. Napenda tusome mzuri. Omukazi ono ekimunsanyusaako yali amanyi kye yeetaaga. Mwanamke kitu inamfurahi, kitu inafanya tufurahi. Alikuwa anajua kenye anahitaji. Gama mliwana umanya kye weetaaga. Ambia jirani yako, jua kitu unahitaji. Mutunulire mu maaso. Muangalie mu macho. Abamu abalokole ayogera n'omuntu nga lwaki mwagala kutunulira abantu mu maaso. Bakristo bamana ongea kana mtu na anaangalia chini. Jua upendi kuangalia mwenzako mu macho. Mugabe mutunulire bulungi. Muangalie mzuri musuri. Mugambe manya kye weetaaga. Mwambie jua kenye unahitaji. Ono omukazi yali amanyi. Huyu mwanamke alikuwa anajua. Yali amanyi. Alikuwa anajua. Amafuta gano nga kusabira. Mafuta ina ikuombea. Omukazi ono Bible tugambe eyogera omukazi omukanani. Biblia inaongea kwa mwanamke Mkanani. Najja akakuya ng'akaaba na ikuwa analia, n'agamba mukama wange, akasema Mungu wangu, omwana wa Daudi, mwana wa Daudi. Ekyo n'ekintu kikulu nnyo. Ile ni kitu ya mkubwa sana. Yagamba mukama wange, alisemaka bwana wangu, omwana wa Daudi, mwana wa Daudi. Gamba mulirwanawo kitango omumanyi. Ambia jirani yako baba yangu namjua, mimi niko mtoto wa nani. Mutunule mugambe ono yamugamba nkimanyi oli mutabani wani. Huyu alimwambia kanajua uko mtoto wa nani. Ekyo kiba kitegeeza omuntu amanyi kitaawo abakumanyi. Inamaanisha mtu mwenye anajua baba yako anakuwa anakujua. Amina. Amen. Wano bantu batini nnyo abamanyi. Aba ni watu kidogo sana wanajua. Gamba muulira taata wange. Muulize niambie baba yangu. Ndi muwala wani, ndi mwana wani. Niko fie wa nani, niko mtoto wa nani. Ogenda kulaba ekigera kya kumanya nzo oli bade wange nga nekitawo tamumanyi. Utona kisa uko rafiki yangu na babako hamujue hata. Amina. Amen. Waliwo gwentera okuyita muwala wa gondi. Mukama yebazibwe. Kuko mwenye apendaka kuita musika wa fulani. Akati bwoba omuntu omumanyi taata wo oba omumanyi. Sasa kama unajua baba yake ya mtu, ule mtu inamaanisha unamjua. Ono omukazi yajja eri Yesu nga amumanyi. Mwanamke alikienda kwa Yesu na anamjua. Gamba mulirwanawo Yesu omumanyi. Ambia mwenzako Yesu namjua. Omanyi ekituleetera okunyeenya Yesu tetunnaba kumutegeera, naye omuntu ategedde Yesu tanyeenyezebwa. Era nkusaba omutegeere waleme kubeerawo kintu kikunyeenya. Unajua kitu nyingine tutingizaka sana hatuyaelewa
Yesu, lakini tukimuelewa hakuna kitu kitatutingiza mjina la Yesu. Ono omukazi Yesu yali amumanyi. Huyu mwanamke alikuwa anajua Yesu sana. N'agamba oli mutabani wa Daudi. Akamwambia uko mtoto wa Daudi. Oli mulokozi. Uko mwokozi. Embeera yange ogisobola. Hii hali yangu naiweza. Era gyendese. Najua nye ninaleta. Amina. Amen. N'agamba na Bible etugambye bweti. Nkwatibwe ekisa muwala wange emizimu gimuli bubi. Akamwambia nihurumie mtoto wangu mizimu inamtesa. Ekiddakaawo Yeye nafuata pale. lugamba bwe ruti. Nasema hivi. Yesu teyamuddamu kigambo. Yesu akumjibia neno. Abayigirizwa bwe ne bamugamba mugoba agende. Wanafunzi wake wakamwambia mfukuzi aende. Atukaabirira. Anatulilia. Abamu mwako wadda kubanga Yesu tannaba kubaddamu. Wamwe mwishaka choka juu Yesu hayabajibia. Era ogamba ebintu sibitegeera. Unaanza sema vitu sivielewe. Bw'omanya Yesu. Ukijua Yesu. Okitegeera. Unaelewa. Wadde tannaba kuddamu. Hata kama hayakujibia. Agenda kuddamu mu linnya lya Yesu. Atakujibia mu jina la Yesu. Wadde abantu banaagezaako okugoba. Hata kama watu watajaribu kufukuza. Gamba nze siva ku Yesu. Waambie mimi sitoke ku Yesu. Ne bamugoba. Wakamfukuza. N'agamba nze nzize wano nina kye neetaaga. Akasema mimi nakuja hapa niko na kitu nahitaji. Haleluya. Haleluya. Obuzibu muva ne kubye mwetaaga ne muwuliriza ebigambo. Shida mnatokaka ku vitu mnapenda mnasikiliza maneno. Gamba mliona va ku bigambo. Ambia jirani kutoka ku maneno. Va ku bagoba. Achana na beba na kufukuza. Va ku batakuwuliriza. Achana na benye abakusikilize. Ekyakuleese kuwonyezebwa. Kile kimekuleta kupona. Ekyakuleese kubeera bulungi. Kile kimekuleta kukuwa mzuri. Bible egamba bweti. Biblia inasema hivi. Olunyo oluddako. Mstari nafuata. N'amuddamu. Akamjibu. Nasindikibwa eri endiga ezaabula eza Isirayiri. Alitumwa kwa wale wakondoo ambao walipotea wana wa Israeli. Ono omukazi yali Mukanani. Huyu mwanamke alikuwa Mkanani. Teyali mu Isirayiri. Hakukuwa Muisraeli. N'amugamba nasindikibwa eri Isirayiri. Akamwambia nimetumwa kwa Israeli. N'ono omukazi okumanya yali amumanyi. Na kujua mwanamke alikuwa anamjua. Tewajjirira Isirayiri, wajjirira nsi yonna. Akamwambia kukuyaka Israeli, ukuyaka dunia yote. Waliwo ebintu ebiyinza okugamba togwanidde. Huko vitu inapasha kwambia haustahili. Oli Mukongo. Uko Mkongomani. Oli Munyarwanda. Uko Munyarwanda. Oli Musudani. Uko Musudani. Wano tosobola gaggawalirawo. Hapa upashe kutajirikia yako. Mugambe kwenda wuko ngenda gaggawala mu linnya erya Yesu. Mugambe gende ili nitajirikia yako mu jina la Yesu. Haleluya. Haleluya. Bwe nakkiriza mumanyi. Mwenye niliamini na mjua. Haleluya. Haleluya. Waliwo ebintu ebimu ebijja okujja nga bikuteeka wansi. Kuko vitu bimwe bitakuya na biko binakutia chini. Tewasoma. Haukusomaka. Oli mukazi. Uko mwanamke. Wadde ndi mukazi Yesu amanyi era ngenda kukikola mu linnya erya Yesu. Ataka muko mwanamke Yesu anakujua na utakifanya mu jina la Yesu. Omukazi n'afukamira n'asinza. Mwanamke kapiga magoti akaabudu. N'agamba Mukama wange. Akasema baba yangu. Oba kiki kama nini sigala ng'osinza. Bakia uko na abudu. N'afukamira n'asinza. Akapiga magoti akaabudu. Simanze nebe zinako okusaba. Wewe sijue nishakachoka kuomba. Ne bwe tugamba tusiibe. Hata tuseme tufunge. Nze nga nasiiba da. Unasema mimi nishakafunga zamani. Wandika. Andika. Nze nga nabiwandiika omwaka oguwedde. Mbona mimi niliandikaka mwaka ilipita. Fukamira oddemu owandiike osinze ekyamagero ekyo kijja mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Piga magoti uabudu uandike juu miujiza yako inakuya mu jina la Yesu. Olunyo lwa Bible etugamba bweti. Biblia inatuambia hivi. N'amuddamu si kirungi okuddira emmere y'abaana n'enjiwa embwa. Akamjibia akamwambia haiko kizuri kamata chakula ya imbwa na ipatia watoto. Omanyi mu lugendo luno olw'obulokozi. Unajua mwa hii safari ya wokovu. Waliwo ebintu ebimu oyinza okusinkana ne bakuvuma ne bakujerega ne bakuteeka wansi. Kuko vitu mimi unapasha kukutana nao. Wanakutukana, wanakudharau, wanakutia, unakuwa mtu wa chini. Tosobola. Hauwezi. Toyinza. Hauwezi kufanya kitu. Oli bwoti. Uko hivi. Ebintu ebimu ne bakuteeka wansi. Vitu vimoya wanakutia chini. Nenja kusaba. Lakini nitakuomba. Badde nkugamba kino ekyokulabirako kikulu. Nilikuwa kunakwambia hii example ni ya maana. Ono omukazi teyakkiriza bintu bimuteeka wansi. Mwanamke akuamini vitu vya kumutia chini.
ate ebintu ebiyinza okuteeka wansi biyinza okuba nga bivudde mu bantu b'omanyi. Na vitu vya binakutiaka chini vinaweza kuwa vinatoka mu watu wenye unajua. Tosobola kuyimba, Hawezi kuimba, tosobola kubeera w'amaanyi, hawezi kuwa wa nguvu. olina okwolesebwa. Unapasha kuongozwa. Naye ekiruubirirwa kyo waliwo embeera eyagala okikuba. Lakini shabaye kuko hali yenye nataka kipiga. Ne Bayibuli etugamba bweti. Lakini Biblia inatuambia hivi. Omukazi ono ye yamanya. Mwanamke huyu alijuwaka. Yamanya. Alijuwaka. Agamba usiri wadde endimbwa n'embwa zirya ku bukunkumuka obugudde okuva ku mmeeza eya mukama we. Akasema ata niko imbwa na imbwa zinakulaka chakula mianguka kumeza babosi babo. Kichenjiga wano. Nini unajifunza hapa? Gamba mulirwana. Ambia jirani yako. Lekerawo okutunuulira ebintu ebikuteeka wansi. Achia pale kuangalia vitu vyenye vinakutia chini. Ekyo kye kikulemesezza ebyamagero. Ile njira kufanya usifikie miujiza. Ebigambo ebikuteeka wansi ekiro omanyi n'okuzuukuka n'obirowooza. Vitu vyenye vinakutiaka chini na usiku bamwe wanajuaka kulamuka bananza viwaza yako. Notuke kinoga ne omukazi yanvumye bannaye. Unafika wakati unasema huyu mwanamke amenitukana. Yangambye ekigambo. Aliniambia neno. Ng'owulira ogenda okulya n'otulika n'oka. Lekerawo kaaba. Unasikia unaenda kumbuka kwambia unashituka unalia, achia pale kulia. Amina. Amen. Embeera n'ekuleetera ebirowoozo. Hali nakuletea mawazo. Lekerawo okulowooza obubi, lowooza ku ekyo Mukama kyakutegekedde okukola mu linnya erya Yesu. Achia pale kuwaza mubaya, waza kule yenye Mungu anakutayarishia mu jina la Yesu. Olunya oluddako. Mstari yenye nafuata. Mukama n'amuddamu. Mungu akamjibu. Gamba mulirwanawo mukazi gwe oba musajja gwe. Bw'oba olinaanye omukazi mugambe musajja gwe. Kama uko karibu ya mwanamke ama mwambie mwanaume ama mwanamke weye. Mugambe mukazi gwe. Mwanamke weye. Oyina okukkiriza okunene. Uko na imani ya kabambi, uko na imani kubwa. Bayibuli etugamba okukkiriza kunene. Biblia inatuambia imani ni kubwa. Nkusabira mu kitundu kino eky'omwaka obeere n'okukkiriza okunene. Na kuombea mu parti ya pili ya mwaka uko na imani kubwa. N'agamba mukazi gwe oyina okukkiriza okunene. Akasema mwanamke uko na imani kubwa. Abantu abalina okukkiriza okunene bwe bamalirira ekyo kye baagala bakifuna. Batu wenye bako na imani kubwa wanabalizaka na mishapata kile kenye wanahitaji. N'agamba ekyo ky'osaba ekikwatagana n'omwana wo kimaze okuweebwa. Akamwambia kile kenye unaomba kile kinahusu mtoto wako umisha kupewa. Era mu kaseera ako Bayibuli etugambye. Na wakati ile Biblia tuambia. Mu kaseera ke ako kennyini omwana we n'awona. Mwale wakati Biblia tuambia mtoto ule mwanamke akapona. Omwana we n'awona. Mtoto akapona. Simanyi bw'olaba. Sijue gisi unaona. Nensaba oleme kukkiriza kintu kyonna kujja ku mulamwa. Lakini naomba usiamini kitu yoyote kutosha kumsimamo. Gaziya. Nenepa. Laba bulungi. Angalia mzuri. Ate olemere mu kulaba okwo. Na ubakie mwa ile gisi uko naona. Lemera ako. Bakia ako. Malirira. Tosheleza kabisa. Omukazi ono Yesu n'amugamba olabye bulungi. Mwanamke akamwambia, Yesu akamwambia mwanamke umeona mzuri. Ekyebuuzibwa byonna kino ekyandiikibwa lwaki kyawandiikibwa. So kenye kinaulizwa juoni ni hii maandiko iliandikwa kisobola okunyweza, iweze kukukaza, kisobola okugamba tokkiriza kintu kyonna kikujja ku mulamu, iweze kukwambia usikubali kitu yote ikutosha kumsimama, towuliriza maloboozi malala, usisikilize masauti zingine, lemera ku ekyo ky'oyagala, bakia ku kile kenye unapenda. Nga tuyingira ekitundu kino eky'omwezi eky'omwaka ekyokubiri, na tuko naingia mwe parti ya mwaka ya pili. Malirira, jitosheleze, salawo, decide, amua, beerako ekintu ky'oyagala, kuwa na kitu unapenda, kiteekeko ekiseera, itieko wakati, ogambe nkiraba, useme na kiona, ogambe Mukama agenda kinkolera, useme Mungu atakinifanyia, wejjeko buli kintu kyonna, jitoshe yako kila kitu yote, gamba maliridde ngenda kuwona, sema ninatosha kama nitapona, omwana wange alina okuwona, mtoto wangu anapasha kupona, amaka gange gajja kutereera, familia yangu inapasha kukuwa sawa, ngenda gaggawala, nitatajirika. Amazima Mukama bwe yali atuyita okujja mu kifo kino, wakati Mungu alitutaka kukia mwa nafasi, Mukama atuyise kusitula gwe
Mungu anatuita kuinua weye ove wobadde utoke kwenye ulikuwa. kyovula Mukama bwakuyita yagamba nkuyisa okukola ebintu ebinene. Ndio maana Mungu akikuita anakuambia anakuita kufanya mambo makubwa. Nsaba obirabe, Napenda uvione. nsaba ofulume wano olunaku olwaleero Naomba utoke hapa siku ya leo ng'olaba ebintu ebinene na uko na mambo makubwa. mu linnya erya Yesu. Mu jina la Yesu. Mukama mukubire mu ngalo Mungu mchapie ez'amaanyi. makofi ya nguvu. Ate nkusaba oyimirire ku bigere ebyo. Nakuomba usimame kwa miguu yako. Yimirira ku bigere ebyo. Simama. Bugambe Mukama njagala ositule eddoboozi ly'omwebaze. Napenda uinue sauti yako mshukuru Mungu. Bugambe Mukama nkwebaza. Mwambie Mungu nakushukuru. Kuddiza Na ekitiibwa. kurudishia heshima. Mukama ndaba bulungi. Mungu unaona mzuri. Berako ebintu by'oyogera. Kuwa na vitu utaongea. Ebyo by'olaba. Vile vyenye unaona. Bugambe Mukama ndaba. Mwambie Mungu naona. Ndaba bulungi. Naona mzuri. Ndaba bizinesi. Naona biashara yangu. Ndaba nga nsungula. Naona Ndaba nga ngenda ku level endala. naona niko nenda kunivoi Ndaba ingine. ekitiibwa kyo. Naona naenda Ndaba heshima amaanyi yako. go. Naona nguvu Ndaba yako. abaana bange. Naona watoto wangu. Nga bafuuse. Na wanageuka. Ab'amaanyi. Watu wa nguvu. Ndaba bizinesi Naona yange. biashara yangu. Ndaba Naona omukono gwo ogw'amaanyi. mkono yako ya nguvu. Ndaba ekisa kyo. Naona neema Ndaba yako. amaanyi go. Naona nguvu Ndaba yako. obulungi bwo. Naona uzuri Mukama wako. oteekako enjawulo. Mungu unanitiako Ndaba tofauti. ng'ongaziyiza. Naona ukininenepesha. Ndaba ng'ozijja mu Naona kupangisa. unanitosha mu Ndaba kupangisha. ekisa Naona kyakyo. neema yako. Ndaba amaanyi go. Naona nguvu Mukama yako. nkozesa. Mungu nitumikishe. Mukama weerage. Mungu onekana. Weegulumize. Jitukuze. Leka omukono Acha gwo mkono yako ogw'amaanyi ya nguvu gulabisibwe. ionekane. Nkiraba Nakiona. ngenda kukiba Nitakikuwa. mu linnya erya Jina Yesu. la Yesu. Langirira Tangaza. omukisa, Baraka. ekisa, Neema. amaanyi, Nguvu. omwoyo Roho. wa Katonda. Wa Mungu. Mugambe nuŋŋamya, Mwambie niongoze. nuŋŋamya, Niongoze. nuŋŋamya, Niongoze. gattaako Niongeze abantu yako. abalungi Batu bamzuri. abanantwala mu Benye maaso. watanipeleka mbele. Ekisa kyo Neema yako kirabisibwa. inaonekana. Ontwala ku leva endala. Kunitia kunivoi Leka ingine. omwoyo omutukuvu. Acha Roho Mtakatifu. Leka amaanyi go. Acha nguvu Leka yako. ekisa Acha kyo neema yako. kirabisibwe Ionekane. eri obulamu bwange. Ku maisha yangu. Mukama Taata mu kitundu Mungu Baba, ekyokubiri. parti ya pili. Ndaba amaanyi go. Naona nguvu yako. Ndaba Naona obugabirizi. mapato yako. Ndaba obugabirizi. Naona unanigabulia. Ndaba Naona obugabirizi. unanipatia. Ndaba Naona obugabirizi. unanipatia. Ndaba Naona obugabirizi. unanipatia. Ndaba Naona obugabirizi. unanipatia. Enzigi zange Milango yangu zinaaba nzigule. itakuwa inafunguliwa. Emisana n'ekiro Usiku na mchana. okuyingiza Kuingiza obugagga. utajiri. Katonda wange Mungu wangu. leka ekitiibwa kyo Acha heshima yako kirabisibwe. ionekane. Katonda wange Taata Mungu ow'ekisa. wangu Baba wa neema. Taata tukkiriza okulaba amaanyi Mungu go. tunaamini kuona nguvu Tukkiriza yako. okulaba omukono gwo Tunaamini kuona ogw'amaanyi. mkono wako wa nguvu. Tukkiriza okulaba ekisa Tunaamini kyo. kuona neema yako. Tukkiriza okulaba amaanyi Tunaamini go. kuona nguvu Mukama yako. abantu bano bazze Mungu watu okusisinkana. wamekuya kukutana na wewe. Mboggolera buli ndwadde. Mboggolera buli kulemererwa. Nafukuza kila Mboggolera kushindwa. buli nkola zonna ez'omulabe. Nafukuza kila matendo ya Nangirira adui. omukisa gwo. Natangaza baraka yako. Nangirira ekitiibwa Natangaza kyo. heshima Leka yako. amaanyi go Acha nguvu yako. n'omukono gwo Na mkono ogw'amaanyi yako ya nguvu. gulabisibwe Ionekane. mu linnya erya Yesu. jina la Yesu. Mukubire mu ngalo ez'amaanyi Mchapie makofi mumudize yangu ekitiibwa. kumrudishia heshima. Amen.